Ось сюди. Ой, солодкі почастунки заусюди узнімають настрой. Так. Кубочки, сурветочки. Пригожа трималася. Ой, моїх гостей чекає приємний сюрприз. Топа повинен уже прийти. А там і Маша. Ой. О, чую знайоме сопіння Топа від худкої ходи. Ой. Добрий вечір. Привітання, Топочка. Ай, Нечто ти загулявся. от космічний корабель ніяк не мог сісти. Механік мене підвел. Що я бачу? Які присмаки яда! Вирішила зробити вам з Машею приємний сюрприз. І у тебе отрималося. Ну, за справу. Почекай, Топа. А лапи мить? Ти ж з вулиці прийшов. О, лапи? Угу. Что лапы? Я не чистая. Так, давай хутчэй частавацца. Я голодный, як вол. Столькі часу у космічным караблі правёў з-за гэтага гультая механіка. Не-не-не. С брудными лапами я тебя за стол не пущу. Ай, ну, Янка, ну не будь занудой. Давай перакусывать, пакуль ніхто не прыйшоў. А то пасля малога што застанецца? Кожны ласына солодкая. Иди, мый лапы. Хопить тебе присмаку, не хвалюся. А я хвалююся. Бо пакуль буду в ваннай, чаго добрага, буслік падыдзе і сваёй доўгай дзюбкай збярэ усе цукеркі. Твоим присмакам ничто не погрожает. Буслик у дядули. Рыся стомилась и легла раней. А Маша цукерками не вельми цікавится. Хутчэй мый лапы и вяртайся. Ой, ну добра, калі так. Але ж і даліся табе мае лапы. С брудными лапами нельга за стол. Запыцкаешь и ежу, и посуд, и стравник будет болеть. Зірні, якія чистыя лапы. Ніякіх плям, ніякага бруду. Усё роўна, трэба памыць. Калі прыйшоў дадому з вуліцы, тым больш перад тым, як есці. Ой, Янка, ну якая ж ты упартая. Я ж у пясочніцы не гуляў, нічога бруднага не чапаў, толькі караблём кіраваў. Иди, мый лапы. Забыўся! Я ж быў у пальчатках за штурвалам. Чыстыя лапы, як у хірурга, бо былі, у пальчатках. Не веру. Хочаш частавацца? Спачатку памый лапы. Інакш не дазволю. Ай, цябе не пераканаеш, Яначка. Заупарцілася, як баран. Што? Як казуля. Ну, не злуйся. Пайшоў мыць лапы. Толькі ты гэта, не еш нічога без мяне. Не хвалюйся, ласун. Не буду. Ой, я ў момант. Ой, с хлопчиками так тяжко бывает. Чистиня для их не на першем месте. А Топа такий хитрун. Нарешті мої лапи. Ну, не починала без мяне? Ні, ти так хутка помив? Ну, я дома. Чула, як вода у раковине шумела? Чула, але нешта ти вельми хутка справився. Хутка?
бо почастунки чекають. Ой, ой, яка смакота. Не спешайся, Топа! Ням-ням-ням. Топа, не спешайся! А я ж голодний. Кавой запивай лосум! Топа! Ну, ось є ще одну цукерочку. Ах, на здоровье! А. Только нам с Машей крыху Ой. покинь. Ой-ой-ой. Ой, Ой. Ой! Нечто в животе забуркотало. Ой! ой, Ой! Ой, як болить! Ой-ой-ой! травник болит! Ой, Яночка, дякуй! Накормила! Ой! А навіщо було так шмат солодкого їсти? Ой! Сапсованные цукерки подсунула! Цукерки свежие! Ой-ой-ой-ой-ой. Добрый вечер, сябры. Вітай, Маша! Ой, што здарылася? У Топи стравник нечакано почав болеть. Після того, Маша, як почаставався присмаками Яни. Ой! Пачаставаўся бруднымі лапамі, Топа? Дык я же хаптер! Я бачу, а чаму ты спачатку не памыў лапы з мылам? Ты брудные лапы обтер рушником и сел есть? Ой, ну-ка было худчей. Ой, Я ой-ой-ой-ой. чула, что вода шумела. Ой, я специально открыл кран, каб ты не сумнявалася, что я лапы мыл. Ой. Ой, і каго ты хацеў падмануць, Топа? Не ў Яны зараз жывот баліць, а ў цябе. От микробов не позбавися без воды с мылом. С брудных лап микробы трапили на ежу. А з ежай у твой страўнік, Топачка. І зараз там ваююць. Ой, ох, и завязалася бойка. Ой-ой-ой. Однако же я глядел, лапы были чистыми, ни водного микроба не зауважил. Микробы, Топочка, вельми маленькие. Ой. Их можно убачить только праз микроскоп. Ой, паказаць вам, як выглядаюць мікробы, якія жывуць на брудных лапах ці на нямытых далонях. Ой, покажи. Ох, хочу зернуть ворогом у вочы. Ой, Ой, вочы микробов ты наўрад ці разгледзіш. Ой, нават праз микроскоп. Вось што даследчыкі ўбачылі праз мікраскоп на брудных далонях. не может быть, який жах. Фу, якія агідныя. Фу. І гэтыя істоты з маіх нямытых лап трапілі на пячэнне, Так. а пасля у рот і далей у страўнік. Фу, табе не агідна, Топа? Ой, няўжо цяжка было памыць з мылам лапы і змыць гэтых брыдкіх істот? Ой, мамочки, мне мотошно. Ой, я побег, присмаки живота просятся назад. Ай! Ой, вось, як есці бруднымі лапамі. Ой, я пайду дапамогу Топу, а ты, Яночка, пакуль з дзяўчынкамі і хлопчыкамі паглядзіце мульцік. Добра. Ой, што ж, сябры, Топу чакаць мы не будзем. Яму ўжо не да мульцікаў. А вы не паўтарайце яго памылак. Заўсёды мыйце ручкі, калі прыходзіце з вуліцы. І асабліва перад тым, як есці. А зараз давайце глядзець мульцікі. Што ж, мои маленькія сябры, прыйшоў час рыхтавацца да адпачынку. Топа ўжо адпачывае. Пакуль мы глядзелі мульцікі, Топа выпіў лекі. Ад брудных лап бывае шмат праблем са здароўем. Таму не лянуемся, мыем ручкі і пазбягаем непрыемнасцей. Дабраныч, дзяўчынкі і хлопчыкі. Чароўных вам сноў. Довгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая куда далекий. Сбегли зайки все в леске, смолкли птушек голосы. И
казки все похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так сама каля мамы, тихо, тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаня ты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.